Razgovor s povodom. Naša dijaspora. Svima vam, dragi moji Bosanci i Hercegovci, širom ovog svijeta, lijep pozdrav iz St. Louisa. Sport i sportske aktivnosti i aktuelnost koja zanima čitav svijet. Danas ovdje iz St. Louisama šaljemo svima vama jednu lijepu, divnu poruku. A ja ću reći ovako, na svoj način, svjetski, a naši. Svjetski kvalitet, a naši momci iz Bosne i Hercegovine. Treneri ovdje u Americi i kvalitetni ljudi prije svega. Ja ću vas zamoliti da se predstavite našim gledalcima televizije Bostel. Ja se zovem Elvir Kafedžić i jedan sam od pomoćnih trenera za St. Louis City MLS ekipu iz St. Louisa. I naš drugi ambasador Bosne i Hercegovine. Ja sam Mirza Harmbaš, golmanski trener Real Salt Lake u MLS-u. Ono što ja uvijek kažem da sport je posebna aktivnost koju vole svi ljudi u ovom svijetu. Sportisti su ljudi koji pravi prezentaciju svog naroda, svoje zemlje i svega onoga što predstavlja jednu divnu ljepotu. Krenut ćemo od ovih momaka da nam se predstave odakle dolazi iz Bosne i Hercegovine i kako su u stvari došli od ideje do današnje pozicije koju posjeduju u društvu, u klubovima i u samom sportu. Ja sam se doselio u St. Louis, kao prvo rođen sam u Foči, Bosni i Hercegovini, doselio sam se u St. Louis sa svojom mamom, rahmetli mamom i dva brata 1999. godine. Posle toga sam završio sam srednju školu, išao sam na fakultet 4 godine i onda posle toga sam počeo da se bavim profesionalnim malim nogometom. To sam radio 9 godina sam igrao profesionalni mali nogomet, čak jedno vrijeme sam nastupao i za američku reprezentaciju i poslije toga sam jednostavno, znači 2015. godine prestao igrati profesionalni nogomet i cijeli život sam radio nešto u tom fudbalu i imao sam želju da nastavim to da radim i način na koji sam to mogao raditi vidio sam da postanem trener. Evo, mi iz Foče, iz istočne Bosne, selimo se u zapadnu Bosnu, u Prijedor. Mirza, kakav je tvoj put bio? Slično od Elvira, rodio sam se u Prijedor, doselili smo se u Ameriku oko 1995. godine, odrastao sam u Grand Rapidsu, Michiganu, tu sam branio za srednju školu, na fakultet branio. Poslije fakulteta imao sam tu volju da nastavim igrat, ošao malo u Njemačku i u Bosnu, vratio se u Olimpik Sarajevo. Tamo sam imao veliku povrijedu ramena i poslije toga vratio se u Ameriku. Ko Elvir, htio sam se ostati u fudbalu, pa sam počeo raditi kao trener. Preselio sam se u Connecticut gdje sam bio golmanski trener jednu akademiju amatersku i na jednom fakultetu. Poslije toga sam se preselio u Salt Lake City gdje sam počeo ko golmanski trener akademiju Real Salt Lake i onda polako od akademije do rezervne ekipe, od rezervne ekipe do prve ekipe. Recite nam šta je to bitno da posjeduje jedan sportista? Kako i na koji način, pored volje i želje koju ima, postići sve ove rezultate koje vi danas imate? Volja i ljubav i trud, to je pod broj jedan. A poslije toga mora isto biti malo, kako bi rekao, moraš malo strpljiv biti u karijeru sportskom ili kao trener. Biće loših dana i biće dobrih dana, moraš se uvijek boriti i pokazati se i nastaviti na tom putu kad je teško. Elvire, u vašoj karijeri, evo vi ste pomenuli od dolaska iz Foče iz Bosne i Hercegovine pa kroz sve ono što ste prošli, kakav je za vas put bio? Je li to bilo malo lakše što bi mi rekli u Bosni, imali neke štele, imali poznanstva ili je to u stvari samo marljiv rad i trud? Pa u svakom poslu, znači definitivno može vam pomoći ako imate poznanstva, ali krajem krajeva, ako što je sad Mirza rekao, znači morate biti talentovani šta god da radite i onda na kraju oni koji su najviše uporni u tome, ja mislim da na kraju i uspiju, znači opet talent je ok, znači sve znači, ali uporno znači rad svaki dan, ja mislim da to na kraju ispliva na vrh.
Evo, ja već imam informacije da ste obojica oženjeni, imate porodice, jel tako, imate supruge, imate djecu. Koliko je bitna podrška porodice čovjeku koji se bavi ovakvim poslom? Vrlo, vrlo bitna. Morate imati suprugu koja razumije, znači, šta vi radite, jer pogotovo zato što ste vrlo, vrlo puno odsutni od kuće, tako da ta podrška i da vas ta osoba razumije je vrlo, vrlo bitna. Kakav je vaš stav i kako vi rasporedite vaše vrijeme sa vašom suprugom, vašom djecom i sa aktivnostima svim koji morate da obavite? Teško je naravno, ali pokušavamo, bar kad smo kući, da živimo nekako taj normalni život, da budemo pod broj 1, da budemo dobri muževi, dobri oci, da ostavimo stres i pritisak od posla na poslu i da živimo malo normalni taj život, znaš. Moja čerka, ako trenira, ako igramo protiv Mesija, njoj svejedno. Ona samo hoće da babo bude kući, da se igramo i to svega. Pod prvom moramo biti dobro kod kuće. Vi ste ljudi koji odgajate nove talente, vi ste ljudi koji kreirate nove zvijezde, vi ste postigli jedan nivo u svom životu dobrim radom, trudom, zalaganjem. Koliko je bitan odgoj u porodicama u kojima ste vi odrasli da biste vi danas bili ono što jeste? Vidi se svaki dan kako se naši roditelji trudili za nas, kako se borili za nas, da imamo normalan život, da možemo biti uspješni, da možemo raditi šta hoćemo i bez tog podrška ne bilo ovdje. Nažalost, znamo mi svi što smo morali napustiti Bosnu i Hercegovinu početkom 90. godina i tu je moj rahmetli babo nastradao u tom ratu i definitivno ovaj put da stignem do ovdje dokle sam stigao, znači je vrlo, vrlo težak bio i mislim da bi bilo puno lakše da je on bio tu, ali nažalost takva je sudbina bila. Vi ste danas u poziciji da otkrivate nove talente. Vi ste, odnosno, treneri ili učitelji, da tako kažemo, za uspjeh onih koji će biti istureni na terenu, oni koji će poslati sliku ili kvalitet odgoja i treninga s vama zajedno. Kako vi prepoznajete talente? Pa da sam samo malo vratim nazad, to je jedan bio od glavnih razloga što sam ja ušao da uopšte počnem trenirati, jer 2015. godine kad sam se prestao baviti profesionalnim nogometom, zato što imamo ovdje veliku bosansku zajednicu u St. Louisu, dosta roditelja me pitalo da počnem trenirati njihovu djecu. I tako sam u stvari ušao u ove trenerske vode i jednostavno sam počeo se baviti sa tim tu i jednostavno to sve što sam ja naučio kroz te dane što sam ja igrao profesionalni nogomet, htio sam da prenesem i da pomognem tim mlađim generacijama i moram reći da mi je to išlo vrlo, vrlo dobro, jer na početku i kad je počeo dolaziti St. Louis City ova nova ekipa, kad su se počela stvarati 2019. godine akademije ekipe, tad imali smo 3-4 primjera od te djece koje sam ja počeo trenirati, koja su izborila sebi mjesto, znači u St. Louis City akademije ekipama. Šta je to specifično za golmana? Mnogi ljudi kažu uvijek su, da tako kažemo, aktuelni, istureni špic igrači, oni koji su glavni u timu, a u stvari golman je jedan od najvažnijih igrača na terenu. Jeste. Kad gledaš golmana, sva kaže da smo malo ludi, tako, pa trebaš osobu što je posebna, što ima tu volju da kvari atmosferu za svakoga, znaš, da ima tu volju da se trudi, da bilo za kojeg razlog da lopta ne uđe u gol i to je vrlo, vrlo važno. Vidiš, nekada mlađa djeca, nekada se boju lopte, boju se bacati, tako to, a uvijek tražiš tog specijalnog momka što se trudi, što da sve od sebe da ne pusti gol.
Evo da kažemo jedna vizija, svi ljudi imaju planove, imaju želje u životu. Jeste li vi ostvarili sve svoje dosad ili imate u stvari još neke neostvarene želje? Uvijek u fudbal taj moment sreće i dragost je minimalan. Zato uvijek ima neka druga utakmica, uvijek ima nešto drugo. I tako je i meni u mojoj karijeri. Ja sam vrlo sretan, volim ovaj klub gdje sam već 6 godina, ali uvijek hoću stići do tog najvećeg nivoa, ako Bog da, u Evropi da treniram. Pa vrlo slično, znači odgovor kao što je sad Mirza rekao, vrlo sam zadovoljan, znači gdje se sad trenutno nalazim i u poziciji u kojoj sam, ali definitivno imam želju da svaki dan napredim što više, da vidim kroz analize, da vidim kako mogu pomoći svakom igraču da napreduje i tako u isto vrijeme, znači mislim da ću ja napredovati kao trener. Da li vi kao treneri koji ste već postigli rezultate u Americi gledate na jednu saradnju koja bi se mogla desiti recimo sa našom reprezentacijom, da li mladom, da li ovom reprezentacijom u Bosni i Hercegovini i da li ima u stvari neke konekcije, neke saradnje? Pa ja sam, imam jedan od mojih boljih prijatelja u mom životu je onaj Vedad Ibišević, znači on me u stvari, znači kad je ovaj klub se osnovao, znači 2019. godine, sportski direktor iz Njemačke, što je došao ovdje da preuzme ovaj klub, Lutz Pfannenstiel, Vedad Ibišević je radio sa njim u Hoffenheimu. I kroz tu vezu, znači ja sam upoznao Luca i tako sam počeo raditi sa U17 ekipom, onda ušao u drugu ekipu i sad trenutno u prvoj ekipe. Znači i definitivno znači znam da i Vedad Ibišević sad isto znači počinje se baviti trenerskim poslovima, on je jedan od pomoćnih trenera gore u New York Red Bullsu i uvijek smo u kontaktu i imao bi veliku želju znači jednog dana jer uvijek te vuče nešto, znači svojoj kući Bosni i Hercegovini, definitivno jednog dana volio bi, to velika želja, da definitivno možda nešto radim sa njim, znači i to kad bi bilo nešto za reprezentaciju, to bi bio onaj vrh. A možda prije toga nego što se ode za reprezentaciju, možda nam Vedo bude ovdje zajedno s tobom u timu St. Louis, jer Vedo je dijete ove čaršije. Definitivno, znači svi znamo da je Vedo ovdje počeo stvarati svoju karijeru, znači 2001. godine, to je bilo vrijeme kad sam ga i upoznao, kad je on ovdje igrao na St. Louis univerzitetu i kad je odšao, prije nego što je odšao u Evropu, tamo da se on vrati ovdje u St. Louis da radi možda kao trener i to bi bilo velika stvar za njega i za ovaj grad. Drugu temu ćemo tu razraditi neki drugi put, ovdje nešto miriše na neku najavu, ali evo da ne zaboravimo i s druge strane vaše konekcije sa Bosnom i Hercegovinom. Da li imate neku saradnju vi sa nekim određenim ljudima koji se bave poslom koji se vi bavite? Slabo, da pravo kažem. Odrastao sam ovdje u Ameriku, pokušavam ko ostala dijaspora, Bosna i Hercegovina uvijek te vuče. Ja sam radio kao golmanski trener za mladom reprezentacijom američkom, a uvijek vuče domovina, je li tako? Pa ako Bog na jednog dana bi ja volio isto rad za našu reprezentaciju. Kad biste iskreno dobili ponudu američku i bosansku, koju biste prihvatili? Bosna i Hercegovina. Isto pitanje iza vas, ponuda američka ili bosanska? Ja mislim da ne moram ne odgovarati na to, znači definitivno Bosna. Svaka čast. Nisam ja džaba već rekao u samoj najavi da su ovo ambasadori Bosne i Hercegovine, mladi ljudi koji su stasali životom, odgojeni daleko od rodne grude, ali nose gene i ono pravo što imaju svi Bosanci i Hercegovci širom svijeta. Iako smo daleko, volimo je najviše na svijetu, mali grumen zemlje je tako specifičan i tako poseban, jer mi smo u stvari mali, ali najbolji narod na Dunjaluku. Iz St. Louisa danas mi vam šaljemo lijepe pozdrave za kraj ove reportaži. Šta bismo mi poručili onim mladim ljudima koji se bave sportom i koji žele postići rezultate kao vi? Da li imate volje, želje i prostora da im date nekad neke savjete kako doći do vas? Što se tiče St. Louisa, pogotovo naše bosanske zajednice, ja mislim da dosta ljudi mene zna, ali ako me neko ne zna i ako ima bilo kakvih pitanja,
možete mene kontaktirati kad god želite, ja sam tu za vas, možete me kontaktirati kroz moje informacije, možete naći na St. Louis City web stranici ili možete i vas kontaktirati, tako da ako nešto treba. Isto pitanje i za vas, ljudi koji bi željeli postati golmani u timovima, ljudi možda koji imaju već karijeru iza sebe pa bi trebali dodatne pomoći, dodatni treninga ili nešto iz vašeg iskustva, kako i na koji način doći do vas? Ja volim pomagati sve osobe, trenere, igrače što mogu, pogotovo našeg naroda. Ko Elvir, moj email je na našu stranicu Real Salt Lake-a, otvoren mi je Instagram i Twitter i LinkedIn i možete me naći tu. Ja se iskreno nadam da će ljudi koji vode fudbal u Bosni i Hercegovini prepoznati kvalitet ovih mladih ljudi u Americi i načina da se nađe i vremena i prostora da se sarađuje i da se izgradi jedna bolja saradnja i konekcija između svih onih koji se bave sportom, a imaju želju i mogućnosti da mogu pomoći našim reprezentativcima da budu najbolji na svijetu. I evo, prije nego što završimo ovaj intervju, da kažemo da je večeras utakmica u St. Louisu na jednom vrlo specifičnom terenu, vrlo lijepom terenu, jednom stadionu koji je svjetskog ranga kvaliteta. Derbi večeras između vaših ekipa. Recite nam nešto o tome i kakva su očekivanja, šta mislite ko će pobijediti? Pa ja mislim da je, pogotovo zato što je ovo prva utakmica za ovu novu sezonu, vrlo je teško reći ko će pobijediti. Vrlo interesantno, prošle godine kad smo igrali sa Salt Lake-om, mi smo njih dobili u Salt Lake-u, oni su nas dobili u St. Louisu. Tako da ja im želim puno sreće večeras, ali nadam se da će otići prazni ruku odavde. Kako su vaše očekivanja od večerašnjeg derbija? I mislim da je najbitnije da se družite, da razmijenite iskustva i da jednim drugima pomažete, ali isto tako drage su pobjede, jel? Da. Žalost nismo dobili boda protiv Mesija u srijedu, pa bi volio 3 poena dobiti večeras. Elvir mi smo gosti, pa bi bilo dobro da Elvir nam da poena. Evo, ja se iskreno nadam da ćete biti zadovoljni sve večeras, da ćemo imati kvalitetnu utakmicu, a ko pobjedi, ko bude više imao sreće, nek bude njegova pobjeda. Puno sreće svima vama u daljem radu, da napredujete još više, da postanete svjetski poznati, da budete imena prepoznatljiva u čitavom svijetu, a za sve ono što ste do sad uradili u ime Bosne i Bosanaca, od srca vam hvala obojici. Dragi moji Bosanci i Hercegovci, kao što rekao, jednu pozitivnu, lijepu, divnu priču šaljemo danas iz St. Louisa. Ono što je prepoznatljivo za Bosanci i Hercegovce jeste da smo posebni dijamanti, zato smo širom svijeta prepoznatljivi. Kao vrijedni ljudi, pošteni ljudi i ljudi koji znaju da kreiraju i pravi bolju budućnost. Danas ćemo upoznati porodicu našeg dijamanta, momka koji predstavlja Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu. Ja ću vas zamoliti da nam se predstavite. Ja sam Harambašić, rodom iz Sance, u Prijedoru živio, radio, kućio, to je to. Šehrzada Harambašić, u Prijedoru smo bili i nakon ovih okolnosti smo došli u Ameriku. Bilo je prvo put od Prijedora do Zenice, Zenica Austrija i iz Austrije u Ameriku. Ićemo tim putem zajedno. Ja ću vas zamoliti da nam kažete nešto o djetinjstvu ovog mladog dijamanta. Vi ste ponosni roditelji koji ste odgojili instituciju. Biti trener znači biti učitelj, odgajati nove generacije. Vi ste odgojili trenera, učitelja, a on će odgajati nove generacije. Kakav je osjećaj biti roditelj takvom djetu? Bojim se da mi emocije ne prorade kad pričam o njemu i kad pričam inače o životu. Ali uvijek sam mu govorio, ne treba mrziti, ali ne treba ni zaboraviti. Tako da, eto, rođen je 1992. u Prijedoru u najtežim periodu. Istiran je iz našeg grada. Ja logaraš. Onda smo preko Vlašća. Preko Vlašća četnik hoće da ga ubije za 100 maraka. Evo vidiš, sad je to, sa 6 mjeseci je tad imao, a sad je to čovjek koji ima svoju djecu. Tako da, eto,
sad tako da malo emocije dok mi ne Sigurno, svako prisjećanje na one teške dane, na ono, evo u nekom privatnom razgovoru majka je pomenula, on je rođen u nevrijeme, tako ste rekli, u teško vrijeme, ali je izrasla jedna osoba s kojom možete biti ponosni vi kao roditelji, a i svi mi kao Bosanci i Hercegovci, jer ja kažem, oni su naši diplomate. Vaš sin je učitelj, trener, odgaja nove generacije bez droge, alkohola, u sportu. Pomenuli ste vaš put od kućnog praga Prijedora pa danas do Amerike. Kako se vi osjećate kao majka? Koji je ponos danas u vama, koji živi u vama, jer ste odgojili instituciju? Kao prvo, ja sam jako dugo ga čekala kad smo da ostanem u drugom stanju i kad sam ga dobila sam ga u jako teškim vremenu. On je rođen u februaru, a rat je počeo u maju. Tako da je ponekad mi žao da nije imao, da nisam mogla da priuštim mu prvu igračku. Prvu igračku je dobio od moje kolegice koja je radila sa mnom u Patriji od Brkića. Ona mu je dala jednoga čuku. Tog čuku sam uvijek čuvala i uvijek je s nama. Tako da moj Mirza nije mogao, kad smo došli u Austriju, bila su isto teška vremena, ne znaš jezika, ne možeš da se zaposliš, ne možeš, tako da sam počela da radim u Austriji, da sam pitala ljude da im peglam, da im čistim, da bilo šta zaradim, da mu nešto mogu priuštiti, da mogu. Tako je on, a onda je on bio uvijek zahvalan, on je suosjećao sa nama, slušao je te naše priče sa našim prijateljima, sa to, tako da je on dosta toga i razumio i jednostavno je, ne znam, sad kažem, malo su i emocije, ali ponosna sam na njega i ponosna sam na dosta ljudi me i od Grand Rapidsa, od bilo gdje su me pitali kako sam ga odgojila. Ja sam uvijek rekla, ne znam je li to odgoj, ali on se tako rodio. On jednostavno sam ponosna da ga svi vole, da ima toliko poznatih, nema zemlje ni svijeta da nije širom poznati, da ga svi ne cijene. Ali sad kad vidim i kad sam vidjela sinoć dolazak ovdje kakav je bio u St. Louis, dirnulo me. Sigurno, ja uvijek govorim da smo mi ponosni na naše mlade ljude. Naša država, nažalost, je u takvom stanju kakvom jeste. Nemamo financija ni poseban osjećaj za sport, ali sportisti se rađaju, oni niču, oni širom svijeta žive, ostvaruju rezultate i prave ponosnu našu državu. Vi kao roditelji sigurno niste imali dovoljno sredstava za odgoj sportiste u nekim jačim klubovima sa nekim jačim trenerima. Recite nam Mirzin put. Kako i na koji način Mirza dolazi u susret sa sportom? Kako ste vi prepoznali i kako ste odvojili svoje vrijeme, novac i sve ono što je potrebno za odgoj jednog sportiste? Pa evo, da primjer jedan, kad smo kuć kupili u Grand Rapidsu, škola je odmah preko ograde jedna bila. Ženi se svidjela što je bliza škola, a meni se svidjela kuća što je imala velike prozore, svjetlost bila. Ali njemu se svidjelo što je imao igralište, sportski teren za Tako da je u toj školi, završio osnovnu, srednju i onda u srednjoj školi je njegov tim, njegova srednja škola u Michiganu osvojila, ja mislim dok je on igrao 3 godine, 4 prvenstva Michigana. Onda kad je otišao u Davenport, isto na fakultet, isto njegov, ja mislim, polufinal da je američkom igrao. I da je, uglavnom voli je školu, on je završio 2 godine arhitekture, dao na jednom prestižnom koleđu u Grand Rapids, a onda je završio 4 godine u Davenportu, isto jednom dobrom koleđu, i bio je uvijek vezan za tu loptu
tu je sebe našao, bio je uporan, jezda je prošao taj period, nekad je bilo up, down, nekad je bilo, ali eto ono što kaže, najsigurnije kad je babuka i mama kad smo iza leđa i onda je, kaže da je siguran u sebe kad smo mi iza njega i tako da je uvijek imao sport od nas. I iz Michigana je otišao u Connecticut, tamo je bio trener u Hartfordu, onda iz Connecticuta je nekoga je pratio njegove rezultate i onda je došao u Salt Lake City, tamo se isto dobro snašao, cijenili ste njegov rad i tamo osnovao familiju i sve djecu, kuću, tako. Ja mislim sad ima fin život i uspješan i kao trener i kao roditelj i kao Sigurno, čim je oženjen iz Istočne Bosne, to mora sve da ide ko mlijeko. A mislim da smo zaboravili jednu bitnu stvar. Koliko ja imam informaciju da je Mirza najmlađi trener sa licencom u Sjevernoj Americi, a Bosanac, plus Bosanac. Jeste, on je najmlađi trener u Americi sa FIFInom A licencom. Tad je imao 31 godinu, mislim. I ima sad, ovako je ekskluziva, ima B evropsku licenciju, jer on naginje da bi išao u Evropu i ostaje mi još 2 A evropska licenca. A ja se iskreno nadam uz Božju pomoć da će to Mirza uzeti uskoro isto tako, a pred njim je čitav život 30 godina, mladić koji je već postigao ogromne rezultate. Rekli ste prepoznatljiv svojim imenom, prezmenom, svojim trudom, zalaganjem, rezultatima. Uvijek to neko prati. Sport je vrlo specifična aktivnost koju ljudi vole širom svijeta, a vi ste roditelji koji ste odgojili instituciju. Šta bi bila vaša poruka mladim roditeljima koji imaju djecu i prepoznaju talent u njima za bilo koju vrstu sporta? Kako naći, uskladiti život, ljubav, vrijeme, posao, novac i biti ponosan na jednu instituciju? Pa da vam kažem, bilo je teško i mi kad smo, svakome je bio početak težak, mogu vam reći, radilo se i 15 sati, i 14 i to da bi djetetu omogućio, nije bilo ni tako lako da se kupe, nekada su te rukavice golmanske bile $100, nije bilo ih jeftiniji, ali se to sve nekako kad vidiš da dijete hoće, da želi, da i ti se nekad odrekneš nekih stvari. On je, na primjer, puno puta vozio ga na te utakmice, ja sam ostajala kući da očistim, da spremim, da nisam na sve utakmice išla kao što je on. Jedno je moralo ostati kod kuće da radi, ali on je jednostavno to i kad je počeo prvi posao da radi, radio je kao busboy u jednom restoranu i dobio je taj neki ček, možda $100 nešto i došao je i zagrlio nas je i rekao: "Ja, mama i babo, koliko ste vi meni rukavica kupili, a ja danas radio $100. Znao je da cijeni, on rodio se tako Dobrica i ponosan sam da zna da cijeni. Mislim da će biti dobar otac i vidim da je dobar muž. Ja mislim da njegova Ermina i naša snaha da je jako zadovoljna, da su uspješni oba dvoje, pa mama im želi sve najbolje." A svi koji su ožene iz Istočne Bosne, kod nas to one srede, žene iz Istočne Bosne prepoznatljive, znači za bračne probleme ne brinite, to je pod kontrolom. Istinski hvala vam iskreno od srca. Zaboravio sam reći da je Mirza moj trener američke reprezentacije za golmana do 19 godina i prije neka 2 mjeseca išao u Brazil na pripreme sa američkom reprezentacijom. A što se tiče bosanske reprezentacije, ja sam slušao malo prije razgovor i baš nismo pričali. Ja znam da je imao kontakte neke dole sa Savezom bosanskim, ne bi o tome sad, ali isto znam da je i kažem nismo se razgovarali, ali vidim i da sam baš prav kad je rekao da bi izabrao bosansku reprezentaciju, da bi pomogao joj koliko bi bio on u mogućnosti
da pomogne. Znači, vi biste isto glasali za bosansku reprezentaciju? Apsolutno. Ja sam ovdje već skoro 30 godina, a uvijek sam jednom nogom u Bosni, jednom sam u Americi. I evo za kraj ovog intervjua, ove posjete St. Louis, još jednom iskreno i od srca hvala vam za sve što ste uradili, uložili da izgradite jednu instituciju na koju će biti ponosna njegova porodica, Bosna i Hercegovina, njegova zajednica, svi mi zajedno. Još jednom puno sreće, puno zdravlja i puno uspjeha vama i vašoj porodici. Od srca vam želi naša televizija Bostel. Hvala. Hvala vama i na odvojenom vremenu i hvala na čestitkama.